Pemirsa ring tanggal selai Mei wilangan kasus harian kantun ring 300-an diri. Nanging wilangan inucap kauningin tedun yening saihang sarang rahina sedurung nyani. Ngenenin wilangan pasien padem COVID-19 taler kauningin tedun wantah dasan diri. Asa punika taler pawohan pasien kenak nenten ngelangkungin kewentenan kasus anyar. Wilangan ipun penyatakan diri. Anut ring data Kementerian Kesehatan, nyinayang pawohan kasus COVID-19 kantos 315 diri, dados nyane wilangan kumulatif ipun langkungan 6 yutaan diri. Raris pasien kenak wenten satak 3 sekali diri. Selantur nyane pasien padem wenten 5 diri. Dados nyane wilangan kumulatif ipun wenten 150 talian diri, selami pandemi limbak, dawak bulan Maret warsa kali-tali kali dasane lintang. Asapun taler wilangan pasien COVID-19 sani kanton kerawat, wenten langkungan 3 talian diri, miwah suspek wenten 3 tali telungatak nanggu 6 diri. Dia Dewi Bali Pos Kuningayang.